Njengoba lamuhla lusuku lwekuthi ingwenyama iyawuvula liPhalamende lelive leMaswati. EMaswati ke anesicelo kuOkandaba ukuthi ngwenyama sicela ukuthi ePhalamende uphakamise lokuthi live leMaswati lingeke lonyaka libungade umcimbi welisuku lwekutalwa kwakho futhi live lingeke libungade iminyaka lenge40 uhlele esihlalweni sebukhosi. Athe eMaswati akasiboni isidingo sekukubungata lokhu ngoba kulo 40 years sekakhombisile ukuthi ayakuthanza, kunaloko sekabona ukuthi sale kuba nguwe ngwenyama lokhombe eMaswati ukuthi nawe uyawathanza ngoba siSwati sithi tandla tiyagezana. Athe eMaswati Okandaba acela ukuthi le mali lesiva ukuthi iyefika lapha kubo 100 million lebekelwe ukuthi itaba kubungata lomcimbi. Athe eMaswati acela ukuthi le mali uyinike lesive sikhona ukusungula emabhizinisi ngale mali, phinde futhi ingcenye le mali isite nabogogo ukuthi bathole ama grants labatawuqala emabhizinisi ukuthi batiphilise. Athe eMaswati ayabonga ngwenyama ukuthi utawabitela emcimbini ayodla inyama letawuphela ngelanga linye. Athe eMaswati sekafuna likusasa ona akafuna inyama ngoba nakafuna inyama ayakhona kuthenga emaportions etitolo adle ona. Athi ke eMaswati ngwenyama acela lokwekuthi uwanikete le mali kube indlela ekwakhomba ukuthi nawe uyawathanda.